Tšea ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Komišene ya Matlanga e kwele gore go na le dikgogakgogano magareng ga lekala la di-Hawks le la sepodisa. Dikemedi tša semolao tša molatofatšo maitekelo a polao gape e le go mankanna wa setlhopha sa disenyi Vusmusi Cat Matlala ba tšhošeditše go hwetša lengwalo la go thibela tshepedišo ya komiti ya palamente ya ditatofatšo tšeo di dirilego ke mokomišenare wa maphodisa KZN Nhlanhla Mkhwanazi. Ba malapa ao magabo bona ba šaretšwego ka Ukraine ba ipiletša go mmušo go ba thuša go buša magabo bona gae. Ngwana o tlabe a sa leanye pele ga engwe ya di-tournamente tše kgolo mo ngwaga tša mafelelo tša mantšhana šakeng papading ya ntwa ya Matswele. Thobela ke nkgadimeng ke kana nako ya go lesolela ditaba ke yona ye gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Komišene ya Matlanga e kwele gore go na le dikgogakgogano magareng ga lekala la di-Hawks le la sepodisa se se tšwelela ge ditheeletšo di tšwela pele go kwa bohlatso go tšwa go mohlankedi wa di-Hawks yo a gateletšego gore go kgatha tema ga bona lesolong la go nyakana le leloko la dikonokono tše 5 tša bosenyi Katiso KT Molefe e be le karolo ya tshepedišo ya mešomo ya bona. Komišene ya Matlanga e gadimile morago lesolong la go bea pepeneneng ditiragalo tša Katiso KT Molefe tša la 6 Disemere ngwagola godimo ga ditatofatšo tša gore bahlankedi ba bangwe ba mmalwa ba lekala la di-Hawks ba ile ba tšea karolo ditiragalong tšeo go be go bolela gore ba ile ba šunya nko mererong ya ditaba e le ge ba leka go šireletša dihlopha tša digongwana tša bosenyi le go le bjalo lekala la Hawks le sa ikemikela gore seo e be le karolo ya tekolo ya bona. The reason why I needed the reference number is to report back to my superiors as to, like, normally what happens, I have to report back using a reference as to we engaged with the investigators there and they were engaged with this operation using this case number or this inquiry number. Warrant Officer Paul Gatebe yo a šomelago lekala la Hawks le yena o ganane le se ka la gore maikemišetšo tše be se go šunya nko lesolong la go golegwa ga Molefe. There was no reason for me to interfere with anyone's duties. As soon as we arrived on the scene, it was clear to us that it was a legitimate police operation. Se se dira gore go be le dipotšišo di gana go fela gore a e ka ba gona le go se kwane magareng ga lekala la sepodisa sa Afrika Borwa le lekala la Hawks. From myself, I think I normally enjoy quite I'd rather say courteous relationship with my counterparts and able to get ourselves moving forward in doing things. But to answer your question, I think it would be a big lie if I told you that there was no kind of simmering tensions in certain quarters. Komišene tla kwa bohlatse go tšwa go hlogo ya lekala la Hawks ka nakong yeo yo ga bjale a rotšego mošomo General Godfrey Lebeya seo ka ge go kwagetše gore taelo ya go lekola e be e tšweletše go tšwa go bahlankedi ba golwane. Go sa le bjalo dikemedi tša semolao tša molatofatšo maitekelo a polao gape e le go mankanna wa setlhopha sa disenyi Vusmusi Cat Matlala ba tšhošeditše go hwetša lengwalo la go thibela tshepedišo ya komiti ya palamente ya ditatofatšo tšeo di dirilego ke mokomišenare wa maphodisa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi. Borramolao ba file komiti ya palamente go fihla ka iri ya boraro mathapameng a legone go tiišetša gore go tšwelela ga Matlala go sasa go šutišitšwe ka lengwalong. Borramolao ba Matlala ba ngangaka la gore Matlala ga se a fiwa nako yeo e lekanego go lokiša bohlatso bja gagwe gomme o tlhoka nako ya tlaleletšo. Ba nganga gape gore go ikgokaganya le Matlala ke bothata bjo bogolo ka ge ba kopane le ditlhotlho tša network ka tshokolong ya bagolegwa ya Kgosi Mampuru ka Pretoria. Ba tšwela pele gape ba re go ba ka kgolegong yeo ga Matlala go amile gampe boitukišetšo bja bona go lebeletšwe lephelo le seemo sa monagano wa gagwe. Ba re ka nako e nngwe Matlala o palelwa ke go gopola tše dingwe tša ditiragalo gomme o laetša a sa tsebe gore o ko kae bjang.
modulasetulo wa komiti Soviet Lekganyane ga se a rata go ntšha sa mafatlheng le semetsing gape ga se a rata go bolela ge e ba komiti e tla obamela kgopelo ya Matlala ya go šutiša theeletšo. Lieutenant General Puleng Dimpane o gatelela gore o be a kwešiša mošomo wa setlhopha sa go lwantšhana le go dira dinyakišišo ka dipolao tša go amana le dipolotiki PKTT bjalo ka mošomo wa province e seng wa bosetšhaba. Bohlatse bja gagwe bo thulana le bja Senzo Mchunu yo ileng a tlhaloša gore mošomo wa setlhopha seo o maemong a bosetšhaba. Dimpane o bolela gore ga a kgone go kgonthiša gore tona o latlheditše palamente ipša go tlhaloša gore a se ke a lemoša gore setlhopha se se šoma maemong a bosetšhaba. I have always known this team to be called the PKTT. I do not participate in the IMC structures and all those structures that the project leader together with the National Commissioner would be participating. For the purposes of my function, which is to confirm funding, I have always known this team to be called PKTT. I cannot confirm to say the minister misled. Perhaps such discussions did take place elsewhere, but I cannot vouch for such. But General, you can confirm because you did the budget allocation. To the PKTT? Yes. So you can confirm whether it was provincial or national because you did the budget allocation, and when I look at your budget allocation, it speaks to all the areas within KZN only. So why are you saying you cannot confirm? What I indicated is that all operations are run from the National Operations Center. When interventions and task teams are put in place, that decision is taken by the National Commissioner to go and support a province. For the purposes of a PKTT, it was established to deal with the situation in KwaZulu-Natal. O mongwe wa leloko la lapa la presidente wa Maloba Jacob Zuma yo barwa ba gagwe ba le go magareng ga banna ba Afrika Borwa ba lesomesenyane bao ba kgekgetšego ka Ukraine o nyaka gore bao ba thwetšego ka maka ba golegwe. Morwedi o mogolo wa Zuma o botše molato kgatlhanong le moratho wa gagwe Duduzile Zuma Sambudla le ba bangwe ba babedi mabapi le tema yeo ba e kgathilego ka go thwala banna bao. Zuma Sambudla o botše molato wa bomenetša gomme o bolela gore o hweditšwe ka maka. Banna bao ba dira boipelo bakeng sa go boa gae ba bolokegile. Phumla Zuma ngwetši lapeng la mopresidente wa Maloba Jacob Zuma o nyaka fela go bona barwa ba gagwe ba gorogile ba phela e le bao ba lego magareng ga maAfrika Borwa a lesomesenyane a wa kgekgetšweng ka Ukraine. Barwa ba gagwe ba bararo le ditlogolo tše 5 ba hweditšwe ke ba bang ba meloko ya bona go hlahlwa bjalo ka bahlankedi ba tšhireletšo ka Russia. Ba tshepišitšwe mešomo morago go phetha lenaneo. O bolela gore nakong ya ge ba goregwa ka Russia ba gapeleditšwe go saena dikontraka tšeo di bego di ngwadilwe ka polelo ya se-Russia. Morago ga fao ba hwetša diaparo tša mošomo, dithunya le dibetša ba romela go šoma le sešole sa Russia. Ga go yo tee magareng ga bana ba gagwe yo ileng a šomiša sethunya goba dibetša tšeo peleng. Pejana re botšišitše gore na maikutlo a gago ke afe morago gore morwedi mogolo wa mopresidente wa peleng Jacob Zuma a bule molato wa bosenyi kgatlhanong le moratho wa gagwe Duduzile Zuma Sambudla le ba bang ba babedi ka go amantšha ka go tšea karolo leanong la go iša banna ba lesomesenyane bao ba kgekgetšwego ka Ukraine. Letlakaleng la Facebook, Allen Mabotja o re nna ke ema le morwedi o mogolo ka seo a se dirilego. O tla go ipontšha gabotse gore ga a kwane le borradia. Nelesiwe Molepo yena o re go bolela nnete Duduzile Zuma Sambudla o tšeeletše papage ka bomenemene ge e le gore tabe yeo ke nnete a sepela yo tšea bana ba batho. Mmušo wa rena o seke wa tsena o no dula a le ditabe go swana le papage ka nako yela a sa buša naga ye. Letlakaleng la X, Evelyn Lebepe o re ba re go hlabana tša lešaka le tee ba Zuma ba tlwaetše bosenyi sa bona ke gore ba dule fase ba rarolle mathata a bona bjalo ka bana ba motho. Setšhaba Mabunele yena o re ka moka gare makale ka lebaka la gore ba lapa la ga Zuma bona ba tletše ka ditiragalo tša bosenyi le bomenetša gomme nna ke ra ba swaro ba išwe ntlwana Swiss. Madumega fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo di rego go neelana ka maemo a bopresidente bja dinaga maloko tša G20 go tšwa go Afrika Borwa go ya go US go diregile le kgono ka Sephiring se se diragetše dikantorong tša kgoro ya merero ya boditšhabatšhaba go fihla ga bjale ga go tsejwe ka bakgathatema tiragalong yeo.
Kgorotsheko ya magistrata ka Polokwane e šutišitše gape kgopelo ya beile molatong wa seopedi sa mmino wa Lekompo le Tlhogonolo Chauke yo a tsejwago ka la Shebe Mabena o lebagane le ditatofatšo tše mmalwa go akaretšwa maiteko a polao, tshenyo ya dithoto le go tshwara sethunya ka tsela yeo e sego molaong. Go bolela gore o thuntšitše sefatanaga go la Ladana ka Polokwane kgweding ya go feta. Tiragalo yeo e tlogetšego monamedi ya go betše. Kgorotsheko e be e tletše ošoro ka balatedi le bathegi ba seopedi Shebe Mabena se ke ge kgalala ye ya mmino a tšwelela go dira kgopelo ya gagwe ya beila. O lebane le dipharamolato tše senyane go bala maetekelo a polao, go betha ka nepo ya go kwiša bohloko, go swara poo a itlhamile le go swara sethunya seo se sego molaong magareng ga tše dingwe. This includes robbery with aggravating circumstances, possession of a licensed firearm, negligent discharge of a firearm, assault with intent to do grievous bodily harm, and attempted murder. Ramolao wa gagwe o kgopetše go šutišwa ga molato gore a ithute ka ga diteng tša melato ye tshela ya tlaleletšo. I think it would only be fair for us to be afforded chance to consult with him with regards to those charges. We were prepared with regards to the 3 counts, but now there's 6 more counts. Molato o šutišeditše go ya go la bone le la bohlano gore a dire kgopelo ya beila. This matter is postponed to the 27th of November 2025 for bail application. The bail application will begin at 14 hours. Balatedi ba Shebe Mabena ba nyaka gore a lokollwe ka beila. Monno a one go ka yang montšheng a ye a berekeng o tšere mašheleng a batho a mošomo o tla boya rena re tlo make sure ya gore wa tla molao kgopela le re mokweleng botlhoko a kgone o tswa kgone o bereka. Molatofatšo o tla tšwela pele go dula ntlwana swiswi go fitlhele ge a boa gape ka labone go dira kgopelo ya gagwe ya beila. La ke koketšo motao wa ditaba tša SABC kgorontsheko ya mastrata wa Polokwane. Komiti yeo e tlhokometše go tšhomišo ya mašeleng a setšhaba e tla tsenya tirišong molawana wo o baneago maatla le tumelelo fao ba tla tiišetšago gore mohlankediphetiši wa maloba Collins Letswalo a nyakišišwe ditatofatšong tša bosenyi le go gana ditaelo tša palamente. Se se tla morago gore Letswalo a palelwe ke go tšwelela pele ga komiti ya Scopa. At some point we must think about the precedents we are setting, because what we allow, everybody else is entitled to it, and Parliament will be paralyzed for good. So it's important that we apply the power that we have appropriately without being overzealous with it. Dipalopalo tša nakwana di laetša gore province ya Gauteng e dirile mašeleng a go balelwa magareng ga bilione e tee go ya go tše tharo nakong ya kopano ya dinagamaloko tša G20 mo mafelong a beke. Tonakgolo ya province ya Gauteng Panyaza Lesufi o tšweleditše se poledišanong le babega ditaba ka Johannesburg a bega ka provinceng ya Gauteng bjalo ka mongae wa kopano ka Nasrec borwa bja Johannesburg. And you will remember that it was estimated that there will be about 3.6 billion that will be invested into the Gauteng economy. But when you look at the G20, don't look at it just for this weekend. G20 started when we received the rating. At least we went to Brazil. So from January throughout, there's been different activities. So we will give you a preliminary figures maybe for the weekend and all that, but we don't want to damsack because mid-January there will be a complete report about the impact of G20 on the tourism of the country. Go nyakana le batho ba babedi bao ba timetše go tšwela pele morago ga gore ba gogolwe ke meetse ke rialo ba gogolwe ke meetse morago ga dipula tše maatla go la New Hanover masepaleng wa Umshwathi ka KwaZulu-Natal. Bobedi bo magareng ga batho ba bararo bao ba begilwego ba timetše morago ga dipula tše maatla mo tikologong bošegong bja la Morena. Pula tšeo di sentše mengwako le ditsela. Maabane sehlopha sa tlhakodišo se hweditše setopo sa mosadi yo go dumelago a be a le mengwageng
ya gagwe ya 40. Ditlhopha tše tša tlhakodišo di bolela gore di šitiša ke mašaledi a ka nokeng. Ba bolela gore ditopo tše pedi di ka tlase ga mašaledi ao. Malapa a bahu ba golofela gore ditopo di tla hwetšwa. Tlhatsi ya bobedi boditše komiti ya nakwana ya lekgotla theramolao la North West gore Tona Lazarus Mokgosi o be a sa thabišwe ke go thwala ga Modisenyane Segapo bjalo ka molaodi mogolo wa masepala wa Naledi go la Vryburg. Thabo Sejake mošomi masepaleng wo o re Mokgosi o boletše se kopanong lefelong la bodulo la Thabo Apollos ka ganyesa kgweding ya Moranang ngwageng wa 2023. Apollos yo e lego molaodi wa maloba wa ditirelo tša kgwebo tša masepala go bolelwa a ile a botšwa ke Mokgosi go fetola pego mabapi le go thwalwa ga Segapo. Ditatofatšo tše di dirilwe ke meyara wa masepala Clifton Group kgweding ya Lwedi nakong ya ketelo ya peeleitlho ya komiti ya mohlakanelwa ya palamente. Komiti ya nakwana e hlomilwe go dira dinyakišišo mabapi le taolompe kgatlhanong le Mokgosi. Batlhankedi kantorong ya molaodi wa botšhotšhisi ka Mbombela provinseng ya Mpumalanga ba tsenetše mosepele wa Setu le moletlong wa go tšhuma dikerese wa go gopola batšwasehlabelo ba ditlaišo tša bong. Banna ba etile pele mosepele wo meagong ya kgoronkgolo ya tsheko ka Mbombela bjalo ka šupa sa go thakgola lesolo la matšatši a 16 la go ya makgahlanong le tlaišo ya bana le basadi. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be ye mebjang gape ge JSE tswalela pijana ka iri ya botlhano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e šomile gabotse. Theko ya dirafša ka moka e fokotše. Ngwana o tla be a sa leanye pele ga engwe ya ditournamente tše kgolo mo ngwaga tša mafelelo tša mantšhana Shakeng papading ya ntwa ya Matswele. Papadi ya mafelelo a beke ya Golden Gloves e tla swarelwa ka Emperor's Palace ka Kempton Park fa go tla go thupja go diranta tše dimilione tše 2.5. Ke papadi ya mathomo ya Moswana Noshi Golden Gloves e tliša phadišano ya papadi ya Matswele ka mono Afrika Borwa. Ricardo Malajika yo e lego nkgwete dikarolong tše pedi o tla ntšhana makoko le Vince Paras phadišanong ya boditšhabatšhaba ya dipapadi tša Matswele. Ke tšhireletšo ya bohlano ya Malajika ya sefoka sa gagwe gomme bophenkgišano wa gagwe wa Mofilipino yo a nago le maitemogelo o latlhagotšwe ke dipapadi tše 3 fela go tše 28 e fela Malajika ga a šikinyege. I'm definitely going to get a win, you know. Don't look down to any opponent. We prepare for all our opponents the same. You know, we're both young, 27, I think he's also 27. We're both young, we're both hungry. Pikelane Khumalo yo a tšwa go diatleng tša Colin Nathan o tla be a ntšheditše mahlo mahubedu go thopa sefoka sa boima sa magareng. Sebapadi se sa kgole ya maoto sa maloba sa mengwaga e 28 se re papadi ye e tla be le bonolo kudu go yena e fela mophenkgišane ka yena Dunjuan van Heerden e le go nkgwete ya sefoka sa boima sa gare sa Abu o re ba tla kopana ka mosakong. I've already told him I'm going to smash him, so there's no need to tell him I'm coming for you, I'm going to demolish you. A lot of people think it's going to be an action-packed fight. It's one-sided. It's going to be one-sided. Talking the talk and walking the walk. Everyone, the last few opponents said that. And what happened? You're no difference to any other opponent. Just another man standing in my way to take the belt. Papadi ya mathomo e tla ba ka Emperor's Palace ka Mokiwelo ka iri ya bošupa bošego. Bagešo di felela mo gopolang gore taba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o loka go kgatha tema gona. Ba sehlopha sa taba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso go še go fetše šalang.
Mogadi wa SABC2 ke rata go dumedisha le go amogela bošego mo a ke re lebelleng tša maemo a boso gore tsona di re tshwaretseng re lebella jalo gona le kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 re lebella gona o leng gona godimo go la Limpopo Polokwane re lebella gona le gona Mpumalanga le gona go la KwaZulu-Natal go bonagala le go tla go ntse le dipula le gona re tswela pele jalo le tsona re lebella gona go la go sasa re itemogela gore go tla be go ntse go pipile mare go tla be go ntse go ne le mogodi dikarolong tše dingwe godimo go lebella gona go la Mpumalanga KwaZulu-Natal go tsenela gona go la Eastern Cape re tswela pele jalo le tsona ba maemo a kakanyo a boso ba re le mošego gore bošegombo go tlo ba le pula ya matlaka di be re lebella wena o leng gona godimo go la Limpopo Mpumalanga go tsenela gona le la Gauteng go tla be go ne le pula ya matlaka di be ke re itlhokomele ga re tswela pele jalo gona go sasa ba re le mošego gore go tla be go na le phišo e matla ga re lebella gona go Kapa Bodikela le Kapa Botlhabelo le gona Motse Kapa go tla be go ntse go ne le phišo e matla ke re itlhokomele re le dikarolo tšo tša naga re se ke ba ra tlhola mello e sa nyakegeng ya hlaga re tswela pele jalo le tsona re lebella gona go sasa go la Gauteng re lebella jalo go ga re mbana ga re kgonagalo tša dipula re lebella gona le Pretoria Bronkhortspruit le gona go tla be go ntse le dipula ka diperesente tše 26 re lebella jalo pele re tswela le tsona gona godimo go la Limpopo gona le kgonagalo tša dipula bokarolong tše dingwe tša naga godimo ga re lebella wena o leng gona go la Mosina go bana le gona go tla be go ntse go ne le dipula re lebellang gona godimo go gona go la Tzaneen le gona go na le kgonagalo tša dipula lebella Polokwane Moletši le gona ga Matlala le ga Sekhukhune go tla be go ntse go ne le dipula e upe go tla be le phišo ya godimo re lebella jalo go sasa gona go la Mpumalanga go le gona go na le kgonagalo tša dipula re lebella godimo go la Sekhukhune go tla be go fiša le gona dikarolong tše dingwe tša naga re lebella gona Emelo go tla be go ntse go fiša ka tše 20 ga re tswela pele jwale le tsona re lebella gona go la KwaZulu-Natal re bona dipula tšela di santšane di le gona re lebella gona Ulundi le Richards Bay le gona ra bona gore go tla be go ntse go fiša jwalo ka tše 34 ga re tswela pele jwale le tsona go la Eastern Cape go la go sasa le dipula dintše di le gona re lebella gona godimo go maletswae le gona go panagala go ntse go ne le dipula re lebella le gona kwana jolo go tla be go ntse go fiša ga re tswela pele le tsona jwale gona go la Western Cape go la go sasa re sa itemogela gore go tla be go ntse go na le dipula dikarolong tše dingwe tša naga gona godimo ka tše 30 pedi re lebella jwale go tswela pele dikarolong tše dingwe tša naga le gona go tla be go ntse go ne le tšatši le kamaru e upe ba tla itemogela phišo ga re tswela pele jwale le tsona re lebella gona go la Northern Cape go la go sasa re lebella godimo go la Kurumane go tla be go ntse go fiša re lebella gona le Upington go tla be go ntse go fiša dikarolong tše dingwe go tla be go ntse go ne Msarasarane re lebella jwale le tsona go la Freestata go la go sasa re itemogela dipula le tsona di tla be ntse di le gona e upe ya phišo e tla be e ntse le gona ga re ya gona go la Western Cape go la go sasa ga la North West go la go sasa re lebella jwalo re lebella gona godimo go Mahikeng le gona go tla be go ntse go fiša re lebella gona gore go la Vryburg le gona go lebella go ntse go tla fiša ka tše 32 dipula di le gona go tšwa go nna setlogolo sa Kganyago ke re ga e be boroko